Kubor nakaslem jong unongsan hima. Kasilyang Welfare Organization, kaway na kiseng 3 months nga ubha, jong katan silyang maukarwan. Hinden kasni kakatlay karek ukalatengkon, kalayo ban play perdano iya kalempong yelek kay football, kabalatip kung ka first invitation football knockout tournament. Ya kabalapan long hamadan jong kalat Lausnay, Southwest Khasi Hills District. Hakan ni kalempong lawan banisyon banta hadu kung balay puar kaligi genhun, jong kadong katan silyang Bada bapai siya kani ka jingelek kay, jong kani ka swisdang. Kamau tau iyang nong trau SC, kalajob ya kamau wo suwet SC, haka tiebreaker, dasaw lalay gol. Katba haka jingelek kay ka baarpan, ka 11 Spirit FC, kalapan limno ya ka Kenbrum FD, dasaw gol lanon. Haka ni kasni la play perdaya ka lumpong, dauba bantay bor lingdong, haringkat ka jingdon lang usamla 11 star wanyang, Babu Dominic, ginong penyat patipat ba, jom kani kadong katan. Jingle kay football hapo jong ka jela jongi kamtam kadai ka jingle kay kaba itennatam kaba sngaw tennatam kaba shongshittam kadai ka jingle kay kaba nadu ki kunlum kna hadu ki samla hadu ki temen ki kru but what ki kan thai amdai dang ki shinrang what ki kan thai ru ni sngaw tennat niitenat pan pet kaya ka, pat ni sngaw tenat pan yelek kaya ka. Ka ka bangadon ban ong hapring jongpi, na sukmen hadu kata-kata, hakmat jongi hakane kapor, ngayo bun hapring jongpi ki samla yelek kai. Hidei ki samla ki badang biang karta, hidei ki samla ki badang don kalaway, lara pishim kya haka jing yelek kai. Ko ki samla be, shim yakane kaway, Bu ia kani ka way kani ka challenge nakamta jongpi kum ki nong yele ka sports nakamta jongpi kum ki nong yele ka football ka jing yele kai hakini ki sni ki bamenta kam deishu tang ka jing sngo tunna kam deishu tang ka jing yele kai bangja kum ba ong manore kam deishu tang ban pen itnat yang ki nong pet kai ka jing yele kai Hagini kisni ki jongi ki pamenta kadai ka kam ka jam lada pimpat don ya kapakun kata katong kam don jing mentoy panilek kai ko ki sama kadai ka juk kerdu kam ngila banom kabawat ki samla ki pas ya ki kerdan pule ki bahe ru ki pas ki kerdan pule ki ba pher ki kut ban syong hatpei ban syong hir Namar bom yo kam. So kmen hadu kata-kata. Bama pi ki samla. Pidon ka jing sngaw tenat. Bat pi jit ya ka jing yelek kai. Kapangi prang. Ngin sa kumlang. Kawai ka turmen ng cricket lo. Hai kini ki. Benay ladap kini ka. Ni ladap ki kini football. Ni sa penyelek ya ka. Cricket ni penyelek. Nadu ki support ka fair. Ni sa yelek kata-kata. Ki marathon. Ni. Imang no ki sap. Sebab kedong pi, hakene kedong siang menyelek tak football. Wat kino no kecilek kairo. Ni plan kum gasuan, bangan kentiu ni kisama jaga tong katang. Kantan ke kidon ke ruai, kidon ke syak. Ya getar ni kloi. Ba, ni penrong.
Hakan namanya nak siturong makan yoi makan ni kapang kapan ciling dungi baca don kisah kata kalau kita anut dungi kongkasian bat ngira ikan kau ngira ikan kubur hakan kapang kapan yoi so bahang ini terilang bat ngindon kit mensim kejing tips ni ngindon ke mensim kebangin kiar ya kejing di basmiu kata kalau kejing kerpat jangan leng jangan kumut perman jangan kena siang befer organisasi dengan sebulan madu kata-kata ya kejing along teli ya kejing syarahan jong ke spot club lai lasnai bak bakila perlu di kapor jengki na kebentaban penbiang ya kejing dan kam jong kene gemadan hadim bangilayo jingtet na kaliang jong ke Shillong Welfare Organization ke papan jingbet ban ai madan na kebentaban pelia ya kene ke tournament na kaliang jong sinong nila sekomen hadu kata-kata ba kadan kene ke organisation keban pekepang ya kedong ke tanjungi sini sisilang om. Ban nagaliang jong ke Sri Lankat berkebos nang berhuai daga jing sukuman kila ai subhai kini kemadan na kebentaban yo peniai ya kini ke turnamen. Ban isu belong bakalai losnai kini ke beningkong ban yo ban ai sia kini ke organisation ya kemadan jungki bakin yo ban pendan kam. Ban kemen kiwai ru kemadan Ibadan hagini gadang silang jungi kini me kemben sel ya kabakin ya pelailam lada kini ga asosian gadan kam hakino kino gipor na kebenta ban penile ya gitu naman kibapun kiba hakini gisnam kibanuan gipor kibasawan katunaman gadan kam miki nga semua bangai beromro ya kejingnya teli jong ki sport club jong gini gadang silang jungi kebangim sim kmenanti bakin poy hadu lifeguard ligi club kibani sim benta akan di turnamen kelamat bagadan gejing snow sherham kadan gejing snow kitli kadan gejing snow simkia nag benta bang pnia ye turnamen hadem ba bon snam hakini gidong gi tanjungi on ju don show ki jing pnia turnamen football hakini gidong ga tain bang kriman bagane ke turnamen kebangi sedang menta kalau ke jing kendep benreu ya bara ki sport club ki badan hagini ki dongjungi baga turnamen ro ba enla ban penme ya ki khom samla na kene ke dong ka tanjungi ki ban pau chekiwe kuwe pat ki sport club jong ke jela